ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ka BDWS Career Academy kan penlong ni ka Meghalaya Scholastic Aptitude Test haga kan real tre ubnai March haga poshi pawje ha Shillong Tura bat cleariat. Hading gajing syakem jong disciplinary secretary jong kaseng Hnyf central body ubat ru kumu president jong Hnyf riwar mingi ubat tarsan lemba u president rangba jong kaseng Hnyf Pak Sadan Belak haringkat kiwepat kinong yalam. Kelalik ban panjing Shah nu Superintendent of Police jong ke East Khasi Hills District bantip ya kadau berhading ke jing ya kenduk USP Pak Sadan Ulaong. Bau USP Ulaong bakadau bela kem kadi namar bagi pulit kilap kesai bu udon keti ban pin betai bom hatem metor. Henry Ulaong bagi Hnyf kan pedang setiai ketika jing kenduk ki pulit namar bau bak tarsan lemba udah ubre ubra rangba kerta beruderu ubre ubra jai-jai berumdai ubele syongshed. Ubak Sadan ulayat ho badin gajing syap pemetai bom matem motor ki pulit kila Talasi Arsien ka kali Jong bat ki weipat ki dekhot jong ki Hnyf komhanar tiang bat lat rembai ki syak khot chatanan. Ya menta ulaong bagi Hnyf kan ap syuai ke jing toket ki pulit bat ada jia bakim la bai ha ke jing toket ulaong bagi Hnyf kan om Sngap jar satya. Kenduk ni SP ningkong ni laong bau tarsan lembau dari disciplinary secretary serta body dan sebagainya. Ya. Badai orang bau beliau bola sal Sngap. Dengan lapor siang ban clear lor ke kes bala kami umenin dalam Ngin negara yang SP uang ba kidan di jinglap sai pulit ba udon ki ha ke tribom ni ko tomato kata hi kadi percaya kalian SP bat yang mentah lara cukup bat di pulit kidan pan ha polis poster son udah bola senior tu asan jadi uang beri aktif senior member ha kata ru kamru ni senior Ngaya kabang law Shah USP banong ibang person kumu disciplinary secretary jong seng undang kti kan ikam kalong ba nimlaban pilihan. Dan rai na kalian polis pag ninyong bay bay nimpo ab interfere pa ka investigation part ng polis ni ispo mangimla kalian namar kaway long uday ulang ba wajay wala rang ba ka kartaro banong ngaw la ya trikam lang tala apos namu banong bung le song shit yung no kam unya jak nti ka bombe la kalian ngam ju khamlap hidup ka. Tapi manong ya ka opinion jong kaseng jong bodo di khat jong sisi kaseng manong ba person lomba dan kti ha kan kam tribom kalau ke bangin lah. Di kani ka jing pun tribom mo lalu bala thai ki bom keleng-keleng. Jadi baji ha motor ban su kunno tan ya katu kaseng itu nong yalam seng ni katai kam dei kalong ka bakala. Nomor kani ka isu motor kala dei usia matara smart jong polo jong bodo di ba idon kam pun kriya noi ka. Kada don kam ka ngasuo batang don kam ke polis di pandan bakan le ambuak lama ke jimpitar pai ba ke jimblap ban le ing sarkar ini ke motor kade goi kata ba manu sebom long kade kam ke polis batin ban but punya ba om ban su victimize le ban su kemsuk ya ki nong yalam seng balang kade na kanong seng balang kade gitu ke jimpitar ke motor kade jong ta ki bobun balang yang bakan sarkar minta laskut tang high level committee empat poin semua Long kata ko ka pang ba habang perkat na kalian polis department ni sokam. Kani nado pas sedang ke pisto ini bidai orang ba sa ko dauki. Te khasni ningkong do bang Malaysia ya kini ru pelat berangkat bagi officer sarkar dengan berangkat bagi polis department. Ke damdan ini ba nginum tip kita kesenong Malaysia ini nani. Nama ngaru ngam tip ba nama kadik senong siap bordar ba sekendong ba. Ke don kami ke Arab ini te nado wilayah Arab sedang te idam kti ba ya man badan ki meeting man badan ki kundu balin lan ya ta idon lang dai. Ya keren ya kana lang dai hak justu kalau kumbaga ka don kti ka pisto ka bayin kti ang pisto kalay mata yimbon benta ka pimbon kani ka kamu jong ka sarkar ban victimize ya yang alam kamtam ya ki classified ya kita badan jinga dai batin si balong bakum ka seng senya ba nadu bangila simti kum ka seng ngang presiden ba simti jadi kam balong mangimnya dai ya tengah melawan lan Kim member ni ki penduk ki keren ki khana ki sendur ki ba ni bilang ban ta ki khot saudak jong ta ka Talasi ni bonong bangin ban jinga dai tu minum lar ban sekti ta te kata jinga dai par kalong ha ka wi ka level kam dai jinga dai ka bonong ban ya tulun lang ki kam ki jam balik Talasi kata kalong ki
Ya kali ingin up so ya ka finding jong investigation, but lada ka investigation ya ka finding ka melap pamdon ini ta ka umut Ngin Sngap jam kan ke jingle dis pandan kali ka ban jik tarha ke jik tar kana ka pos namar pamdai tang ba person wat ka kali jong aro pala Shah Talasi Arsien apa boy wat ka kali ka banganya Shah Talasi klan ba from no de wat ki khot jungin nar tiang ru Shah Pawan mi police station wat ki khot ngalar ba Shah Pawan mi police station long kalong kay ka bangim la ko seng ba ngin up Shah kay ka bajia ka finding na kan investigation jong ka yesim ba